Anong mula kau le? Tabaron. Sangka bisa nu tiketan non. Tama le, pasti dumon. Si Pasong, dulu hayos sa batang lain yun. Sarang mo makerjoy. Ang kau tu makerja le. Mana gua tukang kau, dong lo kerne kau. Ni pula dulu tabu kerne. Dia bawa naik. Lagi biar dia makusok semino. Ay diling mo, asa kiro. Ali menurut sigari. Lain dari kemenura menurut sigari tu. Buhalap. Dia ini dobe. Oh lo, menurut sigari sampai turun tahu ko. Sigari. Kerja. Bangga bisa saya menakin. Bangga semua. Kebi awal dibikong kasto ni. Kebi awal nak tukang dok kena biko. Satu nggak tahu kau sigari tu. Sudah dibayar saya menakin le. Lo mau Messi. Apa sih ni binamu? Lagi itu rokok mana suri? Ali rokok lain nakin. Lo mau apa mesin ini? Bawa mulu menurut aku. Ni aku tak sudah yon. Kalau ada dokumen kosong ni. Nah lo doro. Saya tahu ada binamu. Pakosok di bayok pe si orang mangan. Kalongan masa haro di dia di hutan. Apa sih pada keluarga? Abi we kare dulu bini. Ope layot tukakon. Sulu dulu nakin. Terkere juga mainan. Stok sai. Buah mana? Pudungoy mana? Enggak terpudung sih dorong lagi mana sih? Iya itu kakonna. Ano mo isipin na mangwa pa dungoy na monster singon. Yung nga nagay muro-muro. Ayos suruh aja ko. Le. Hai. Nga masak karo? Nunga le. Meta mah pasti nunga le. Eta, aso saya dosen menon. Asa topi ta? Sigaret udah sangat bisa nak ni ya. Apa pedang hidung hoi ba? Itu do masa tang nai tu ah. Beta male. Ano mo sina marsapi ya? Asa to sa hitay no? Nang aning mutarion ni. Le. Beta mah. Nang kemari pedang do pe. Sa batang nai tu. Waduh le yon. Aning muna kon le. Suko baru. Peti bihan sa batang nak sang hui sa ni terpuro malang hidung ho. Pato male. Stop si dungon ah. Putih ako. Ay kira tu dia. Ngawag ko tulay yun. Anong mula kau le? Tabaron. Sangka bisa nu tiketan non. Tama le, pasti dumon. Si Pasong, dulu hayos sa batang lain yun. Sarang mo makerjoy.
Angkau bawa tu kerja oleh. Mana angkau tukang kau? Dong oleh kernet kau. Ni pula ada tabu kernet. Siapa tinggal mon? Nggak itu kan pasal batang segala bidang buyo. Asal apa tau? Bekerja. Tahu dah le. Tinggal non. Ale beso sudah dah. Itu loh gabi tukang beso ni. Hor tu beso dah. Hor kene. Aduh. Buat apa nak beso ni belum ngalawa? Kau dah kondo. Pasti dong oleh. Satu mula kau ngingun. Ngai suruh orang lawa. Lama ngani mu. Oleh lama. Dan tu pasti dungon. Berarti lah sedih nu beso non. Angku songon do. Ayah. Cuma aku mamartab baru. Dah kosong do. Masa ngani tabar besi kerejo. Dan ulo gabi sudah mulak alam yon. Ngali kerejo shot kon. Ni masih bodoh. Naga jini mana moti kernet tiba. Dalam dia ubah mon. Korek mon. Cuma aku do mulak. Upah nu do apa jupa tu na tutuki. Do takut kuligraki di huta. Do akadong sa huta daripada sosong non. Tapi ku kerja sosong non. Lepas tukak ko tugukin ham. Dah yo on. Lagi situ hor lah mana po? Ngeri ni bayo jo. Ke situ hor lah. Ang gibi ke do ber kene do ber tukang. Gimana ken mga ang cari tukang waduh. Ngamar balik ke buhu bereng. Alang maju tukang-tukang ni. Pernah tukang-tukang sa subuki. Kalau tukang daw sa subuk. Lasarong nang goti para sa mutiba pangratoon. Unang lahala isol lai dan pikir lai baru. Iwan ba sing lagi mengulul pinututui. Kalau nang kospe pararo do pula. Sing paling jempingan abi ben mula be. Dia apa tahu gajiki. Gajiku sina minggu na dia tiba nak semula. Kocok juga gajiki. Apa tukang-tukang soi bego kisah paham subuki kok. Lagi betong mau kerja sendiri ni. Ni punya sige ni tu jeng ni. Ngabor la sohole gaji ni koror ben musei. Angkos na mulak. Asal oleh lebih gaji na. Bataso. Tak guru bereng bawi. Berek kon ikut la sohole kan gaji ni. Ner tumado bo mu na no kepeng. Kalau kerja ni mana kene dulu gimana mengatur. Gini ya, untuk sendiri kerja ni. Tidak muka aku tinggal kau. Oh